Yes, amazina kaburizo mbanyita Mr Life Kabaka. No njya kusubscribinga nkole media following nkole media negumane kusiyo buri kimwe cyona nkole media nekwete ibintu byo mugaso ekurete ibintu bya mani ekuzumbura buri kimwe cyona program zanza kubaziri nkole media program na nkole media nekintu cyo mugaso mu Western no mu Uganda yona tina tama nkole media konkata ujimanya wajikesa gino subscribinga ya program ejene kuba nebembero Mr Life Kabaka mbakubamba jeta extenso program saka abantu ganira ibintu kwatagine okwebisa hoje munsi no basa kuba hoto munsi no basa korota family no basa kuba hota yes atenda kwetambara mu kusanga umuntu najera ngo family nko kubotine mukazi ngo ino mukazi akecanga mureka jende yo nimbani ntekateka ngo cyo nekintu cy'umunonga omusiza obuzunanzubwa nanga omuntu wano ndakuba omuhanguzi otarikiza kuba feria nanga kugira ngo cyare ngo kireke kigende niyo kikizo kacireka kikagenda icyo kiba cy'ikintu cy'umunonga gukora obuzunanzubwa uko musiza utakare ko mukaza kagenda iwana mukazi yajya ngo agende ngo kibe miso kugira ngo urahanga yatakisimira which means ubwo butarizubwanzubwa kongo buzunanzubwa bwawe no wakwate omukazi yakwate omhanda kagenda iwe fa y'umunonga iyo mwesize konko fe y'umunonga okore byo buzunanzubwa omukazi yata iyo mwakiro magezi yo kwaheza tukumisi yomuka kwaheza kumisi yotomuka ata omukazi naza futanka kwa respect konkate ibintu no gumano mpampora abaro banywanu banje yuko ari cyakuba nimba hura ore yaja nyo mukazi yagenda ni murgo nagenda ko atoraswero kumenkai nanga oraswerwo kubenka yani mbaye ndango ibintu ebyo no tayombeka jo mbantu ekyo kitinza cyo kubanza no wachita kwa wita family kitinza cyo kubanza no wakwachi wache yaho ato ubuzunanzu bw'umuntu no wabwe yaho konka kwara ko ubuzunanzu bwawe wabo ino mukazi kati jenkanya life nanyi no mukazi wanje omukazi yaje abo butikiriza nanyi yes no sakusanga so byarganyo ningumisiriza nimbaza mubuza yaje atakwenda kurutse byanje yaje ngo yanswerwa yara kwa tomanda taye yo ni mwesiza nata ninye sotinga ninze inkwache ni mwachi akinkwaza antikumisi yantomuka ni mwesiza ke ebintu binabenta kusiyeyo ati ntanga mbimisi yampora cyo kora abakaza binji abahangiye n'abasiza bawo ati no bantu bobuzunanzi bumfamily konki wajya ngo ati nswerogu cyo kwa no enda no takucumanya atusanga warete umwana wahira mukazi omukuru wamugita no mwana omuto manya omukazi omuto mabyo nabwitana usanga otabo umuntu wobuzunanizibwa no muntu yanakwe nane umuntu wobuzunanizibwa konko ine kuremeraho okechini cyabara abantu abatakasubire wana mangu tokasubire nanga tokasubire iyo gumisira ati nakwa akwirukangiza rondo mucyo kura no kwachi no yeda magaragawe akwa nintekateka kurondo gumukazi omuchogwe no mureba nuwa kusinga ebona atabwa kino siga kandi wamuswera wamukiza hagati okamubara ko umuntu atine mugaso atokajya ngo ekinabe nindo no muriwe tindi kukirebamo which means no warga marama kandi no wa rubuzunanzwa nyoni tekateka waza kuswera imwe abatakasubire nanga batakasubira yemerajo obanze yitegereze embera orebo mukazo unaza kuswera no wogu final kwaza tukore no wogu ekirize cyona noza kwachi okemere ato mukuchemera kwacho nyombazo gunkwa nimba omukuchemera kwacho toza kora izo tukuswera mukazi tukugira ngo noza guma no rebura hamwe hona no gamba manye cyabo kiti watero mukazi mengwe cyabo cyo wayomba umangwe cyona cyabo kiti wayo ari ibintu byo tuseme kwa noyo mumusiza wobuzunanzubwa ubu wayetwara tukugira ngo buramu yiwahika no kugambereryo nanga kugira ngo yiwahika wahika no guma no gambero nanga no futera no tawa musiza wobuzunanzubwa kunda abana bawe umusiza kunda abana bawe omukazi echo mukazi yotachifo mangu wagwera abana orobiro winjo mukazi najya twakunda munonga abana nyokanye okanyanga kunda munonga abana bawe ogizo basomese mu masomero marungi agwo kubano obasa amasomero marungi agwo kubano obasa atera no mukazi naguma nayongera okukunda abo bikuro byawe byo kwa no okora yini ntekateka ntantu kore ibintu nkebyo family nizibanze kwachi zonja futunguka jeza hokore nko musiza otakabori yawo kagira tumanya na nakora haka sente zabura manya wayiho amasuko kora namani minji kuko bano kwa munonga arahanga nta kwache nta kubuganga nakakomugisa
konka ko kwatanise na family yawe kwa niteka wowe no mukazi wawe mukwatagana jijije munonga numutunguka munonga no mwaka muri akantu busamu kwa mutunguka mpora pakonga ningaruka muramwa no kugira otarikizo mukazi waka kwacha akata hazi niyo musizo kasitaba mukoka juta reka murgo ni mayisaba kwangana bakazi ngubangana otarikizo mukazi kwangana jezo nko munonga kumusiza mukazi atangana just naningamba cyo kugira ngo bariya abakwamba jango mukazi wa mureka ngo yaje ndiyo mureka gende naza kwegara nanga nakuswera no kuswera abandi omukazi nayiza asaheje natakwa respect nayiza takakubaramu nibyo kusanga amaka gatakwa munyombo kunko mukazi wa otamwikiza kataha aciba yataho kamuyeje umbusinje kalota otarya ngumanyo mukazi yafutoro kanguma yaza hare ngo iyo jeza amana uteko buzananuzo bwo mukazi no bwakwa ya atayangana nawo bakaza yeteko buzananuzo bwo ugire mwakire oba yazanka yogeze umwakire murete kwaze tukumisi yo muka omusomere mbere umugambe buri kimwe cyona nacumanye bano magaragense otarikiza kuba umuntu orferia ageze umunonga cyukubasika atakintu kitakubasika just abantu nibeteka mu muntu kugira ngo yo naho amane kereka nkirwa jezaho fogerezeho kukani teka buri kimwe cyona wagezaho kintu cyo kuba noyenda no kici akwa no yimika umusizo yine kuba no yimika ukakora program zawe ukageta hati mbe nanaza kuswera kwa program za watinyo kanyo muri life cyo kubanza imbasa kugira nti katuje kanye takajana kwekira konga kanye imbasa kugira hati nani ndo mukazi turi acho kuswera na no kuswera abantu abakoze amaka nani ndo mukazi ndo mukazi ariyati umuri byona nasanga nahiro nkafuna ukimwacha acyakubayine nimbasa kubo acayine naje kinafuna haru ariyogo wenyine ningu misirzarie ekinde cyatakumanya ati kadyengu nabasa kuswera nko mukazi wanje takumanya kugoya abanyakwemba cyuma kugoya kakaro tinza kuchitera mukazi tamagoya karo nimwemera mukazi tamagoya karo ako mukazi unabe ninyenda ranga kamumpa bene byatakumanya ne kumwegesa kwa kutari nko kumanko goya karo na nkanye ko musiza nani kamanyo goya karo konko mukazi atakamanya nimbasa kamwegesa ntino bagoya bate nanga batwaza bate konka gitinka achitera mukazi woro mukazi chi ko tabasa goya karo nango tamakorechi waswera mukazi ukasanga tamanya kora let's say ko obanko ko kuhinga ko kwachi ebintu no mwegisa mpora ako mutaraziru nabimanya konkandi bari nkisomero iyo no nanga ke yamuteko ko buzanzi bwawo nori nko mwegisawo mwegise tekimba kitwaza bati ekimba kitwaza bati kandi mo basiza mwe amakantu keso ko kujya tunyowa nyo mukazi yoba muri kasanga ori obamba cheta kusanga takufayo oti byafandumu manya biki omukazi mayazo waracho ekitinisa no chikorera abantu mwe wande ekitinisa kitano kiro family yawo kuchikutano kiro family yawo nebindi bikurakura nakwa ni expecting wori umusizo kasanga no fa abana no basomesa no bazweka omukazi nawo no muzweka yes tunajya ngoze kwehenda munonka no basakantu kace munonga kace yesu wafaye omukazi cyo hata kureba ngo ine muamusobota ati nyine no mabakazi mbacha kweto rwanzu manya mawaro kumfa homa yankebi yo musobore kara yange iyo konko musoboro mbyuti nyinemu karaciremera ngumana no kunkore siso cyemane cinkebi fine no nakireba kakuremera no runda solution konka ko musizo inefutekamo ubuzunanzi bwa bwinji ukamanya ngweki neci ati nane ndize mboze ndiyo niyenda gamba wao nabwe kandi stanke njigambero ari kusanga ko musiza nanga ko mukazi yasubira mukazi we ariho family zitakusana usanga ka omusiza niwe mworo family yabo abantu bana bari abagiga abantu bari aboro hatusanga omukazi uyaswera agumana mujya tibisitokoro kabanka nanka omukazi atakuforcinga kugira ngo yayegomba kugira ngo omukazi braza wawe kanyinde abayine senti y'ikotazine nanga atakuforcinga kugira ngo umukuru we no mango omukazi wo kubaswera naye neka mukuru atakuja ati mukuru wanje akaswerwa kubine senti kebyo nebi aisha atakuforcinga iyo ko musiza nanga ka family mwine kustama muketereza okatereza family ukaje tate nana kwa naza kora abanje takakora pressure yiwano raro muze kwenda ko go side nanga ke kwenda kugwa umwe usanga norara umwe nko muze kayano iyo jugumise zenzo girare konko beno bacinto ocinjo mbungo beno mango tubukuraro muzeje konko myaka kebiro miso
niza kuba ndiyo wakabe nango myaka erikwizo misako kombe katukwayo fine kombe katukwayo buri kimwe cyone kiri mu sikwayo konka wawo kitira bongo no chikora kwani teka no wasabye ta nankaka ine motoka utuwota juguze to kwachi nyona ata iyo kore mustamisa bakazi banyu mbagambiro obasubizo mbwiye bo miso bajeto mbwiye bo miso nitesa ko bantu baturi inkori no mukazi naheza kustama ayikiriza imbere mukana usanga mukazi afutira force yo tombe kirenzo ke yana kanyona ata nanka inenzu nungi mama nanka ine motoka nungi ebyo bikorwe mukono just no mustamisa mwikiriza rojota ikitura kore ndeki iyo gumisirize imbere wacenga iyo gumisirize osamira mukazi wawe iyo gumisirize imbere barawo kore bine sente sako wasinga konka no kora namani kwa kuri hinga namani kwa akarimo kona kakwa nakakora namani kandi mugezo ni mwe basiza mpangira bakazi banyu turi mu t-shirt usange areve yo kuba robasa wasanga ko uko mukazi ayina karimo kakwa nakora iyo uri musiza otakaranze no kuranzere ko mu makaka omurumo go mukazi gumuyambe gumukosiso cye gumuyambe kinesho utakireberamo kugira ngo umurumo gwawo gusomesa umwana umurumo gwawo gurise famira hata mukazi wasanga wamfuna nkakarumo ati ni nkomusiyana uteko buzuna usanga sente zuwano ukoguma no saving zizazi kwe kintu cyamano mbiyo misi kwa kamukwesubize birohozo biroto mamu kare family yo kwesubize biroto geta otubareke barabine motoka itazagweze kusingaho ikino guma no musubiza otego kusubscribe ngankore media wene Mr Life Kabaka ninda musiyobona abantu bitu bakazo ninjikunda munonga kazo nto kuzarwa mu kitongore kigigaho hwaho henye naho ko witokwe kazo abantu barunje munonga mwe barekunda nkore media n'abanyambara n'abakampara mwe barekunda nkore media ndegumane kusiyo buri kimwe cyona program nabagamba antimageta eri nkore media nabajanta next program kunka wori yankore media neza ngumane kusiye aremera mu program kukuna nabagamba next program kutera ibintu gitambuza cyo tukusomesa abantu kwebisa oje gukora ki nano kuba umuntu wamano kikakwangura akobwo ngo nuvamba urwo mbantu program nkituze gisabantu binjiza batereza zibateko murayini oyine kuba hujyo mbantu reka kwe kwatizaga otarikirize mbera kutegeka bani wategeka mbera otarikirize mbera kutegeka ta ukavugana ka aronka munywano wanje bamwita masweko mwenoga na chako baraja ngwembera ne mutegeka ko kare kintu cyo otarikirize mbera kutegeka bo musiza wasanga to inemu uriyo no tambura kaho otarere ka miso uriyo makakore ngo inemu tambo be serious umutare umuntu akwetege atakumanye mbe otarikirize umuntu kumanya buri kimwe cyona akakumanya umusa akakumanya biteka teko akakumanya kuko kuriya akakumanya kuko kubyama otarikirize jembera kujeyisi yanko umuntu ayino bwenje to ine kwano isi yamberejo bo umuntu batakucenga kandi ibintu biri kugenda miso kandi kugira ngo burcume cywaza gamba nange cinte cywaza gukora buri omo cyumugambere yokore kintu cyawo planning kandi nabasibura amazina kaburiza manyita Mr Life Kabaka bamweta Mr Life Kabaka salute.